الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكون له عند الله المنزلة لا يبلغها بعمل فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga beriman, syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan nagdihil kato sin kabuhi iban kamatay hasupaya kitaun sin Allah subhanahu wa ta'ala bang hisiyo rin kato taniyo in sabunnal miya magad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya iban bang hisiyo rin kato taniyo imatan lima layo deng hamanga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Ummat al-Islam in dunya hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala mazra'ah lil akhirah. Pagtatanuman sin kita niyo sin amal ibadat nato hasupaya aun mahasil sin kita niyo haadlaw akhirat hasupaya hibutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in tiap-tiap manusia hapatut bubutangan ni haadlaw akhirat. In dunya dihilan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala pangumulan halauman niya maliyutiyo bang tahibanding matupalo akhirat deng hasabab sin pangumulan niya ri mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala mahinang sabab dakula bang iusal sin manusia kakarayawan hikasan nang niya salam ala mahalo akhirat lamikyan bang wiruun niya nausal hakarayawan nausal ni hakangian sabab dakula sin hikasigpit sin manusia hadlo akhirat salam alama dengan sabab yan in kita ri hadunya labi-labi na mukmin imaksud dari hadunya magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amu yan impiag papanjarihan ka taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Maita kita nagibadat, maita kita nagsambahayang, maita kita nagpuasa bang asubuhon ta in tiap-tiap beriman, in tiap-tiap muslim, in tiap-tiap mukmin bang maita siya nagibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in sambung kato imaksud ta nagibadat hasupaya kita makakawa sin rida ulung lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya kita malappas masalamat ding hamanga siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala dunya iban akhirat hasupaya kita makawata in rida iban surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat al-Islam in surga sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun siya maluhay kawaon si manusia mahunit in magsud palong sulga mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyabot sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hapanagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari sin sulga likus sin Allah subhanahu wa ta'ala in sulga singkatan sing kabubungsihan di kababayaan si manusia bima'na mahunit imaksud palom sin sulga. Demikian lang sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam inna sil'atallahi ghaliyah in Allah subhanahu wa ta'ala un siya dagangan in dagangan niya un nakalando in halga niya di abutan bihon sin manusia
Unin dagangannya undang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna silatullahil jannah. Indagangan sin Tuhan amunin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia bihun sin manusia. Dengan sabab yan, biyaita sin Allah subhanahu wa ta'ala in hunit sin maksud surga halau sin Quranul Karim. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Binisin Allah subhanahu wa ta'ala ha mu'min. In ginhawabaran nila, iban sin pangarta nila, bang nila nausal hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lima yuling hakatan liyaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, unin hitung bas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, ganti sing ginhawabaran nila iban sin pangarta nila, amunin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bimana umat al-Islam, maksud surga mahuni. Lahu Ibnul Qayyim az-Zawjiyah rahimahullah, inna at-tariq fil wusul ila Allah sa'bah. Indan hikaawat sin manusia pa Allah subhanahu wa ta'ala ka surga sin Tuhan, nakalanduin hunitnya. Deng hasabab yaun ingka matawuran ding ha mga kanabihan, limaway sila kasigpitan. Aun ding ha mga kanabihan, bianak sin ka Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, limaway siya, diapukan haram sin kayu. Aun ding ha mga kanabihan, limaway, biyuro sin taw haram sin kauman niya. Bianak sin Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam, demikian biak sin anaknya Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam, sehingga siumbay sin king haram sin kauman, biak ungsul hambuk babae magzizina. Biatin hunin sin maksud surga makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yakunu lahu 'inda Allahi manzilah. Yani ha mga mu'min, ha mga muslim nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Lang sin Nabi sabon nato din hambuk usog, hambuk lengkato tani umat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hambuk mano sa lengkato tani la yakunu lahu 'inda Allahi manzilah. Tiatagamahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bubutangan haram sin surga, sin bubutangan sa taas-taas. Sa taas-taas bubutangan siya sa dia sin Allah ta'ala, ha mu'min hang katoring kato taniw. Law sin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam hatanda sin taas, sin bubutangan niya la yabluguha bi'amal. Di abutan sin kakahilang sin manusia, sin taat sin manusia. Misan niya pa iumus ingkatihabaan sin umul niya, biag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di niya amutan yung bubutangan niya karena sin taas niya. Unin hinangon sin Allah subhanahu wa ta'ala rahmat, lasa sin Tuhan ha manusia haipon niya, hasupaya makawa niya yung bubutangan siya sadya sin Allah ta'ala kaniya ha agaw akhirat. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fala yazalu Allah yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyah. Tukasun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala liha dunya, sin tutukasan amin kabubungsihan niya, di niya kabayaan. Musibah hiparatong kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, panandas kaniya sin Tuhan di halunya, inyat tuhakarna sin lasa, ulong sin Allah ta'ala hasupaya abutan niya imbubutangan, tiatagama sin Allah ta'ala halam sin sulga, bang siya mapatay na. Fala yazalu Allah yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyah. Masih-masih Allah subhanahu wa ta'ala tukasun niya ipon, sindi kabayaan sin ipon niyaon, ding naman sakit. Long sin Allah ta'ala suratul Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Tukasun namu kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin mga tutukasan niya rin, dahil ha mga tutukasan sin Allah ta'ala,
dihilang sin Allah Ta'ala kabuga manusia. In kabuga yan hambuok lingha pertukasan sin Allah Ta'ala ikun niya. Waju iban kamiskin ang waktu datungan ko sin kamiskin. Misan hipakaun halak asawa mo masigpit. Biasing kahalan sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iban sin kaibanan kasahabatan niya. Tukas din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naqsim min al-amwali wal anfusi was thamarat. Demikian dihilang ko sin Allah ta'ala kamiskin. Ding mga pangarta. Inyang pertukasan sin Tuhan wal anfus ibang ginhawabaran. Dihilang ang waktu, dihilang ko sin Allah Ta'ala sakit. Hagin hawabaran mo, anak asawa mo, pamilya mo, para tuman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sakit. Sehingga in kaibanan malawa din kay mo. Inyan pertukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was thamarat, iban sin mga buwang kahoy. Katanya pertukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unimbita sin Tuhan, wa basyiris sabirin. Nagparuntungan na mga sila nagsabar, kaya sabaran nila impertandasan din ha Allah Ta'ala, pertukasan din ha Allah Ta'ala, kaya sabaran nila lausin Allah Azza wa Jalla wa basyiris sabirin. Isin mga tao nagsasabar, alladhina idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sila natulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawatun min rabbihim rahmah. As-salawatu min Allah magfiratan min. Sila nayatu inampun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala perdosahan nila. Diatungan sila sin tatandasan din ha Tuhan, kaya sabaran nila yampun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in perdosahan nila karna sin amin panukas kanila sin Allah Ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Sila na yatu in kehidayatan sin Tuhan. Umat al-Islam magsusul ka lalo in hunit niya. Kita una tuba in suy-suy sin mga kanabihan na kauna. Ding naman kan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Di kinadyakan Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam kakawaan ta pangadjian bang biadi ni pertukasan sin Allah Ta'ala ha mga kanabihan. Hangkan lausin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. In sa taas pertukasan sin Allah Ta'ala haipun niya kaba akan muruh na kanabihan. Asyaddun nasi balaan al-anbiya. Mga kanabihan in sa taas tutukasan din ha Allah Ta'ala. Asyadun nasi balaan al-anbiya summa al-amthal fal-amthal. Pagpuasan pa ami mga sila sumunod ng mga kanabihan in pag-iman nila. Hangkan lang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Kabaakan mo in sa laggo pahala din ha Allah Ta'ala, hay mo kabaakan doon ha sa laggo pertukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Intuhan bang siya libasa hambuk manusia di katutan niyo tukasun siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman radiya falahu ridha. Bang imanu siya yang nagrida, dia imannya impertukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karidaan siya sin Tuhan. Bang siya tiukas sin Allah Ta'ala hakasikpitan yui niya katan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wairun siya namung sinamin bisarab kung marayaw sumagawa nagrida siya kaingatan niya pertukasan sin Tuhan. Long sin Nabi Muhammadun alaihi salatu wassalam falahu ridha, karidaan siya sin Tuhan. Wa man sakhita falahu sukht. Isuin amin di makatayma sin pertukasan sin Allah Ta'ala nagdugal siya harida pertukasan sin Tuhan. Demikian karugalan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita unta yung mga kanabihan. Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Pangadjian tato taniw. In Nuh alaihi salatu wassalam tiukas siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala doon na pag-agama. Kaiman siya magatus kaiman tahun nagda'wa halom sin qauman niya. Sumagawa pilang sulag di miyakad kaniya.
Kamatauran halom sin kauman dia limagad. Way miagad kaniya sampai anak asawa niya. Simulang hakabayaan sin Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Wa qala Nuh rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Sehingga nakaiyan siapa Allah Ta'ala o kau Tuhanku. Sabun nato din ako nagdakwa ko halom sin kauman ko dumiban sin adlaw. Falam yazidhum du'ai illa firara. Sumagawa kunin natija result pagdakwa niya dumiban sin adlaw. Ampana maglalayo kaniya. Maagoy na rin kanin tao halom sin kauman niya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghfaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Law si Nuh alaihi salatu wassalam, ya Allah bangku sila dakwahan hasupaya ampunin pardosahan nila, hasupaya maampun pardosahan nila, ulihin ang sintaw halom sin qauman ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Hirasok nila in gulamay lima nila palom sintaingan nila, palom silungal sintaingan nila. Di dumungog sin bisarah sin Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Sarta bang sila sumukon sin Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam wastaghshaw thiyabahum. Ang katon nila induhol sin badyo nila maripabayho nila. Hasupaya kakitanin aurat nila usdi na sumukin Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Amuyat ko impartukasan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu sila piara tungan adab sin Allah ta'ala anak niya. Tabun niya, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. O kau anakku kalasahan kali kau sakat patasin adjung. Ayaw ko magay hamanga sila simusulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Unin agisin anak, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. O kau amak ko, matwa ko sumakat patasin punsak sin budyaun. Hasupaya ko malappas sin tubig. Long si Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam qala la 'asima al-yawma illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Wayrun malappas sa adlaw yari malengkan bang hisyurein kaya ulangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Beita sin Tuhan piaratu man sila alun sehingga nalukmus in anak sin Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Partukasan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala anak asawa niya. Wayrun miagad hakabayaan niya. Wairum miagad hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ama niya. Wairum miagad hakabayaan sin Tuhan. Sehingga imabot in waktu hilo nila in Ibrahim palom sin kayu. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Sehingga nagtipon in kau taulam sing kau masing kakahoy-kahoyan siunok nila ipanunugkan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kisah mahaba. In agi nila qalu harriqu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Dakpugin niyo na Ibrahim. Tabangan siya sin Tuhan niya. Bangin Tuhan niya makatabangkan niya. Dengan sebab yang tiabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Ibrahim alaihi salatu wassalam in agisin Tuhan qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. O kau kayo pagpahagot kau pagsalamatin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu si mga ulama mufassirin misan hambuok bahibo si Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam wirun nasuno. Partukasan kaniya sin Tuhan. Suai siya iabutan sin kalasan pa siya dihilan sin Allah Ta'ala anak. Dihilan man siya sin Allah Ta'ala anak kan Ismail alaihi salatu wassalam. Imabot pa umul malasag na. Dia aksiya sin Allah Ta'ala hipasumbay kanin anak niya. Subhanallah. Wairun makaraus. Hapartukasan simbihay limang bukong kanabihan. Akan nalaw si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyaddun nasi balaan al-anbiya. In sa taas-taas partukasan tingha Allah Ta'ala pamanusia doon ka ba akan muhamma kanabihan. Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam uning partukasan kaniya sin Tuhan kasigpitan. In Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam hambuk siya Nabi dihilan sin Allah Ta'ala pangarut amataud matauling kaanakan. Sumagawa dihilan siya sin Allah Ta'ala partukasan nausingkatan arta niya. In kaanakan niya miyatay sehingga tawalam sin kauman di na mabaya sukan sin Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam.
Dia tungan siya sin Allah ta pera tungan siya sakit halom sin hangku tag 2 tahun. Amurin nakapin imunong kani asawa ni ban sin 2 tayo manghud niya. Ingkatan di na mabaya suukan sin Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Hangkan iyan kita niusin Tuhan. Bangkau kia sikpitan piara tungan sin Allah Ta'ala pertukasan ding mga sakit tumtuma impiara tungan sin Allah Ta'ala sakit ibang musibah kan Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Hangkan lang sin Tuhan inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Kaya ba akan namulong sin Allah Ta'ala kita na magbiyarin in pagsabar sin Ayub alaihi salatu wassalam. Nalaw in arta nalaw in kaanakan diu sin tahlong sin qauman sampai masuk ling kaniya sa inna wajadnahu sabira ni'mal 'abdu innahu awwab. Sarayaw-rayaw ipon amunain Ayub alaihi salatu wassalam maita innahu awwab. Insya daran siya nanunungtung pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daran nagtatawbat pa Allah ta'ala misang pabeting kaunan niya, misang pabeting kahalan niya, nanunungtung nagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Partukasan sin Allah ta'ala hakarna sin hadith Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yakunu 'inda Allahil manzilah sabun na tudhambuk usog dikatu utaniyo tiataga mahan siya sin Allah Ta'ala bubutangan sa taas-taas sa akhirat imbubutangan niya di abutan sing kakahilang sin manusia sumagawa harahmat ulong sin Allah Ta'ala supaya makawa sin manusia fala yazalullah yabtalihi bima yakrah. Dihilan siya sin Allah Ta'ala partukasan lugay sing kawin niya liha dunya di niya kabayaan hatta yuballighahu iyah. Imaksud sin Allah Ta'ala supaya kaabutan makawa si manusia imbubutangan niya unalom sin surga hadlaw akhirah. Umat al-Islam in dunya hawwa di pangumulan nato di dunya ayaw nato lupasun in pangumulan nato hawwa di dunya amuni ni sabab dakula ikasan ng sin manusia hadlaw akhirat mangi iban sin marayaw ingkatan pertukasan sin Allah Ta'ala manghamukmin inyan hika ampun sin Allah Ta'ala sin perdosahan niya inyan ulung kanya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inyan mabaya siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dihilan sin sa taas-taas darajat halam sin surga bisyart bang siya nakapagsabar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sin katang pertukasan kanya sin Tuhan. Aqulu qawli hadha وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله in tutukasan ding Tuhan di dunya na bahagi nagduwa in nasabot taka ina tutukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga bariman ingkatan tutukasan sin Allah Ta'ala mga bariman salida mangi iban sin marayaw inyan pertukasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang marayaw besin kan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam dihilan sin Allah Ta'ala kawasa arta di dunya sumagawa masih-masih pa siya nag-iibadat pa Tuhan wayron siya naligap sin arta niya iban sin kawasan niya dihil sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inyan ding hama pertukasan sin Tuhan hikarawa pertukasan sin manusia di dunya ha mga sila kafir. In kafir bang siya kiara tungan pertukasan inyan siksa bala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beta sin Allah Ta'ala lang sin Tuhan. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Imampal ingkangian ding naman hagin lauran, ding hagin lupaan hagin lauran. Zilzal earthquake yari, linog baha, landslide, di ba sing kaibanan, sunog, tsunami, alun panjang. Inyan ha mga sila kafir adab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
magdatungin mga bahini parkala in sabab niya bima kasabat aydin nas hakarna sin bunga sing kakahinang maksiat si manusia bangin manusia nakalandong na in kakahinang nila kangian paratungan na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala adab di hadunya liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un hasupaya hipananam kanila sin Allah ta'ala in siksa di pahadunya di pa sila makaabot pada akhirat pananamun na sila sin Allah ta'ala hantingi ding mga siksa sing kakahinang kangian na hinang nila di hadunya ito mga sila kafir bang mayan kita ni lapasan sin Allah subhanahu wa ta'ala salamatun sin Allah subhanahu wa ta'ala ding mga ibtilaamin kangian bang mayan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu nangasubo siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin dua amin basahun niya long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salillah al-afwa wal afiyah pangayo ko pa Allah subhanahu wa ta'ala man ko lapas uling mga kangian dunya ibang kangian akhirah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعالا لما يريد نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تيسر علينا الأمور كلها يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا ولا تختلفوا وسارقوا الضراء صلوا صلاة الله kebetulan misalkan Allahu Akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم
استحللتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وما ظن الذين يفترون على الله الكذب فهم لا يفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.